Hello guys, so welcome to my YouTube channel. So Karbi Vlog samang sola sidon tung puthot nang tum pen kachitong long pod nilining ching samping lo pen kadu wen stame happy merry christmas akadom nang lipaji riglo pen nilitum stame pini bangke da christmas longan sin malen nilitum stame nang chitong no pen nang litum stame video bangke punang lan bomon pen video stame langme seni pen nang litum kicheng bangke judan lang polo nang litum chini polasi punang lan bomon na sinang chini bompo. So finally guys, so normal gadi adim nang le elo yo pen la bangke gerlo min gerlo pen non nilitum bangke alulut polo pen nang litum la video nang lan bomon nasi baklang rompo deh lalu yo don bang kerong arlo sinang lut lo lo hoi lang bon tak kuen tam ni si punang lan bomon nang baklang bon bompo deh. So finally guys, non bang kadi adi maklong nang le lo la pen da bang ke selfie point yo la pen pinang tum ke da foto ciklik tum da dopi kan jo tum stame taking nang lo la pen adi mas stame lam itu tik tum foto ciklik tum side lo la ke apen da bang ke charge lo ya ame tum stame taking nang lo pen lang mayo arlo bus stame la pen non arlo nang baklang mon pode ke arlo stame nang lut elo ya la pen arlo bus stame pinangan ke lang sen sen ai pinien hai ke palong ya street arong lo bon la bang ke ai ke do lang yo arlo bus stame la bang ke charge lo he di kalau ke attack taking long man tum la ka same si non thot bhadam si no tum yo non bang ke di churan bus stame chutang elo la pen pen bagian nang itu hani nang baklang tahun ini lo dagar lo nang kilu thai bang ati kasi non bang ke la anju dek si nang temani di nang baklang kontrol lo la pen video kasi lama pora baca meh ati kasi betar leng bang ke anju rong masih pen nang itu mana baklang bontek tidak lo la si non bang ke anju tangan lo la pen anju tang thai yat thai le yo la pu lu do la hani kan kasi nang baklang mon pora si nang lan pomon la si nang sinin pomon. So finally guys, ada bangkai selfie point lo, lapen pun itu bangkai foto ciklik pom jo, nanti foto ciklik side lo yo. Kita bangkai selfie point lo ya. Pe kilung ke kanda deh pun, dah deh kilung ke kanda. Batu pon ni dah ngalah si, nang litum lah pun video panang lan pomon lapen, bangkai lan pom pon lah. Lapen sampai sampai kan jo lama kerja kecewan beden mah hempen hadi kang sampai klaim top lo. Top ngan bom nang klaim bom pada.